Unong yalam juga liang persha Hajahantia Hills Autonomous District Council au hai Andrew Shulai haka Dorbar liur jongka JHADC balalong haka pratarik naitung ulami Jyndat na yeng Dorbar tau ai na mar ka jingdom halor ka jingbam priang u chairman ya ka motion jong u ban wan ra ya Kren hapo ka yeng Dorbar bat wat tang ki jingkli ba ulawan ra ru u klem kelishu habai Kren ba u chairman ka JHADC u Dr. Sanki Shangpung hadin balakut ka Dorbar uong kum u chairman bala penkup board ka council ulak ban kentat ya kanu ka benta bam Shah da ka pendon kam da ka rule 1 2 3 jeng ka council bar ka motion balawan ra uba Andrew Shulai ka dei ka bam Shah kumta ulak kentat ban ya Kren hapo ka Dorbar kat ba uba au hai Andrew Shulai ulaong karukom le bakum kani hapo ka council basan syar da ke NPP kam dei shu kasien ka bandingkong namar barabor habaki liang persya ki wan ra ya kanu ka motion resolution but question ki ju kentat nalor kata kim jubab Shah ya ki jingkeli ka motion ka ba uwan ra ka dei halor ka e-governance digitization ka council namar ba ukwa bane Kren halor ka jingbam biang ka rukom pentrekam henrei ulasha kentat klem kanu kada kani ka jingle jongki liang sensyar ka dei tang ka buit ban kiar bane Kren ya ki kam bakila phil ban pentrekam hapo ka council la benrap uba Andrew Shulai Kani ka presiden sepujuk man gamni yo ni por akan sarkar NPP hawan yang yang opposition wan rai ya ki issues ko bon hite jo reject ki question na jo penduk ki clear ki ni na ko pot ko wa da too much kom le bor yang ni sarkar hawa ka motion ngorai man very valid motion sepang governance sepang digitization yang council or yo membiang bha krek kami ki hani valid ki out very any valid reason ngam reason ga daw ko reject ki ka henrei daga board chairman da am ga rule 62 yang conduct of the council rules to ang chairman NEHU reject ya kaji lada chemu if it does not comply with the provisions of rules regarding admissibility of motion tadi letak wadat personal attack you anyone ni letak ya kalam sabar council letak ni issue ki pair ki bon jet rules henrei tangi vi nei tele rules ong he o letak wa kan ni jo le gi menchwa ta dam he mana dat neta apply you the rule 1 2 3 1 2 3 rules ko wa ki one business ki wa mem rules one command mem rules the you chim gara henrei kan ni em rules po ka kamon pudiang emotion ini pun yo jing le bor wa ini liang haura issues untuk do jing le bor dan hi kejing penra ya kejing jak buram apa house yang responsibility kenim to jing ja wa sin henrei ni por ni dep bon gi jing tho ji bon resolution rai henrei mju em ko pudiang ki penduk pendam ki do awat ki ba thank you discuss thank you from apa house dan ban cd ngaro leader opposition walk out ni singi walk out kena ni mem sab de what's the point of calling a business to ja buram ka house yang i go man session apa council do ong i duci stay ngenta kasanat hamit dekut ke session pini media radio pini kamu ni list of business mami nang isi lah mem business iwara business yura i issue kulam le penduk bagi report tekani tak man ngajing le bor dengan kam naga sarkar naga NPP let executive committee hiti ru chairman le da ong wi ngawa da ong penduk dam ham iklat ukulam gini ni da ka phone ong penduk bet na te cha sa kom ho pressure yang kita go pressure yo kita da man ni tekani ka tren ngo ya kam ni mau elat pi bang pet ba le am kam tip pi ni jingja yo chi ga man ga jing pelai ha jing pelai ni isi po yang ka jing elam yang matam bor sibat kamu si am yang di ka po ha NPP ha ga ni isi kan ni yang ngai te apa pun yo le da percaan ni ga sni wa mam sang sup man yo jing le bor akam gini gi po ka house de yo kam go yung ki ka house yang ki han rem sang tu itu ini go yung to wan ra di pet ba I kam gi bro de jiri pet am kaman ra ya isu plam itu han re de le bor penduk pendam jaga voice untuk kau jing penduk yang am tak bodok yang ande duk persnya voice yang ibruhi hapo yang ga council yang itu ta kursi bon ma kong ta haji to waga tu commotion ka ura ma Andrew haji to ule digitalization ni kini ka council ma department ko fair ang po council yang ta managliang council ngliang council man hi apply council man nga emi ko board nga ikayi go reject ikayi accept ma ka rules klamsi go wai ko wan ka benta ko umchi ba nga kam chuman yu kam de rules
1 to 3 ko kalam chi ko ong wa mention ite wa chairman kawan kon kom clear kawan kon kom chi you mai pram kam de kon 1 to 3 tete daw ngakam chairman le ne ma kaniga motion ko ra do man riu manu leader of person te man ko si ko ban tene kali ngakam chairman man pram kam de rules 1 to 3 man yo reject kanika motion jang tem you leng jis kiat te man kalian ko opposition man ke kamram gang ki mo kam tu tene daw si ong wa kat leader of opposition man ni udah house kam tu tene kalian ngadam you ong di mentang te ngakam chairman man Khubor nga the rules and regulations yang council hi wa common pleasure wat common reject wat common pudiang ale jadi question la ni jadi tu motion ko ra ki yang opposition ngakate ko aklam di mentang. Terima kasih.